kunua kwa ila na indi nenda kukethia andio thocha nthini wa kilungu kimwanya tunenanisia wima musio waku wa mwi twina mutaalamu kana ndakitali munene na kiumite clinic cha Rafiki Herbal Clinic nitumwonete mala maingi ethitwa ituta kana itubundisio tutona kwikalanya na kana kuesubiana na mawau na taunu kwithia aitweleanja kinthini cha mawau alawo ita nthini wa clinic chake na wene buso ya kumukunja mokunjo kwisila kwa ile 3 ni namba ya tumani nisi ena maundu maingi alo tumbanisi ekani mukethie na ndi muthocha nekana tukwatianie nake watindata natina nesa na kana tinda nesa ndebo tio isi ukuka ya umombe oni idhalendi acha tu karibu sana nthini wa Mutongo TV ni muveya muno ila woka nililikana makoli ila mundu tona kwithia na koletie nikana nkunengelele nikana mundu ngyo tona kwithia onake na symptoms siba u utesini sia chau kana kuiwa na chalia na ndesika na benda pata wakuona ndakitali aisoma kindu kuma balawi ambo mukethia nikana tuambie ningukethia mwendo musese wa Mutongo TV na kuthocha kilunguni cha muthenyani wa umunthi na koma sitoma kwa nito Dr. Mwithia ndakitali kuma hospitalini wa Rafiki Herbal Clinic na oni hospitali witu ndawa cia miti ulonengana mautao na witi ukonetie ndawa cia miti twikithia kana nitwanengane wima wamwe musio wamwe na indi thia wiba uthinyo ni mathina meki bathukanyo wina chalia nthini wa mwi waku ukuiwa mwi waku tena bina kana maundu maingi ayusungio waku ekangwa athe clinic cha Rafiki Herbal Clinic alama silite nthini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic mumeti okusi wa kwasekana daktari yakoko kwa kubosia ena ndawa sino oksikiitwo kunikili wako yana utuikola wa elite na utena kukuita nuku unenga mautao wikibeti we mwana munini kana we mundu we mutumia ai aniite kana utuika wake ni mwyani wa kuitona mpaka siana nini kundu kethena nsika ila utambo kambeni wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic na indi kuna simu namba sia simu no isuko na sibitila boithe wa kio chaku namba mbe noti monza ile noti kenda noti namba ni 0722 kana noti monza nyanya inya ile 55 namba lenge ila ni ya WhatsApp na SMS muno ni noti monza noti kenda noti nyanya no isu uko na sibitila bwithe wa kio chaku hizo zinapita tu hapo andika bandu nikanaweza kuthia na watu mwanya na daktari nundu ngwe yani osungio wa mathina maku tambi na mawau alawita indi tunambo bikambeni wa mawau alawita kila muthenya bethe ona mundu mweni waambia kuona Mutongo TV kila muthenya bethe na mundu mweni masaa matamwithia numba na yu munthi mamethia na nucio tukamutabia ila wa bikambeni wa clinic cha Rafiki aileta ku expect chao mundu tesi thimi na nukukia koka mundu tesema wala uitabuni tobika lakini ila wabika consultation fee na ithimi sindo cia muthembosu expect chao wamina kuvika Rafiki Herbal Clinic na nucio tukamutabia ila wabika mpeni wa clinic cha Rafiki witi ata na kingi kisio nitwosa divisia nusu otwende na kukuita ku nukakiku ka Rafiki Herbal Clinic na ndivisitu nisiani ya mbuko haku asante asini mausialo kwa tanthini wa kliniki kicha Rafiki na kusikiokelela tunikana aithimi sio nthe ila kuiwa wina chalia thani mau nduivika unewe ndawe ya chalia mamba kuthima umanene chao na ithimi sio nthe ni mana na indi etha wina mbesa nini na nukwenda kuitwa daktari nukunenge buso ona no negotiate ako the base yaku kana ndivisi yaku na sio timbingi no siani mubuko waku na nukunenga ila follow up ya muo kwikala we aikuika follow up kana wasio kana ndo mubisi mome bandu tona kuthino kasioka ni kana kwikithia kana ni wabwa na ndunethia na mathina kana ndunethia na effect cia ndawa na walekeledwa usunucio wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic na la mesilite bau ni mumeti okusi musio kila muthenya twithia ono kuswa mundu kase nilifika nikapata daktari onakona athiko ku ni ya mundu embea salimia daktari no mwambia alifanya vizuri tutabia ndi goitacha nituida mama kibathukanyo na mwana tuthinikia mama konete detema kwa ndo mama makwata ndino detema sebu na niyo kitumi tutalea onenia thina waibu andu makwata ni gas kana mundu kwithia asa makindu iwi yake ya uso wanzebe kana gas pia no makwata habi na wa ibu ni kwalia na thimonde kindu kuoneka ndeno wau pia nimethi tuna problem ya mitutu ibu ni kwa kana mena idastana worms ni tuita tukiita typhoid tukiita malaria tukiita moiba na tukiita thina wa stomach ulcers
andu ingi methi tuna uwa bakteria ya H pylori ila methi tuna yebuni kwa kingu kiasa na maketha memanda witi no ketha maito usindo roa na nunyu tena wakilungu kiasa ukathima hospitali meki wathakanio lakini bado wina thina webu ukatukuite thina sinto ita chakili ni ita thina ukonetie mbio mbio ni organs ivyo kuma uya munene mwini wa blood cleansing kana kuthambia thakame yaku na ndikima kwa thina wa mbio na makaimeo kwitha kana maisimo witi wa mbio wili ata ukuona mbio kwiwa ni mongo makukwimba kuma mituki kuma momeyelo ingi nutono kwa mbio siaku ikwatete thina no ketha ndu isi kuni twenda kamba kuthima mbio siaku tukasisi ai sio ni sio kuma undu bailite na tukeka cleansing sia imbio na tukaita no ketha kana ethano nenda dialysis nduthi ingi ethano neto nduthi transplant duka thi kumwa mbio yaku ni tukuita bikie na kuwa na tio kuni tuita mauma konetie wengu makondetie tema kana organisla sidande ni webu nundo ila twanenia mauma konetie ebu pe mundu kwata kwimba wengu kana kimba itema ebu kanene ba ko na munduzu akita kwikumwa kibunde ni webu yake pe mundu go bikako na nukotabika ndakame kana nukotabika kindu kibwa taki kawia kana yellow nikutha kana pena organs ndino ebu yake sitotho kuma undu bailite na sina mathina ila ni upande wa wengu wa thina mundu sino kwata diabetes kana uwa sukali na nitu kuita uwa diabetes sukali uyambata kana sukali withea andu ngime connect kutha na symptoms ya sukali na oketha mama isikana mundu awe sukali akita akono ayumanga mituki akiwa ni mutwe akiwa ndhiwa mara kwa mara akiwa siasa yake yandamana kana oketha nukuwa wonu akibu utothela kana waya no wona no kuya wende no mosa mathina tasu mundu wa sukali ingi no ambia kona metho ukira meiko na thina fission uchambe kona sindu sio bituta ndathi ndune kana talangi thino mathema ku wasalucha kana ilangi no kwata itau yema bwa kuni tuthinikia nesa thina wa mbio na thina wa sukali non twist kana ila ambia kuma mituki mbio ni sieta thina mbio ni tona ku affect pia itona ku affect ni sukali kila kingine kwamba tunaenda kame kana pressure Dr. Mwidene wita pressure kana kwa matenda kame ulo likangoni kwisila kuniba kwa miki bayotoa ndakame nayo iniba sone wingi wa cholesterol kana mauta nondo wa lifestyle kana mikale ya matuku andu to meya mauta mangi maliwala packed kana ala refined na makadha mayo dhothea wa kwa matenda kame na usuwi na ando ingi kwisa wane motwe kuwa matuma kumambite ti kilebinda ngoko kuna mituki kana kuwa mwaku uyenda kwitha na muthemba depression kukua mwingaliko yemwe isiye to thina kwa matenda kame na patena control system ya organs yaku undu sio thukuma kana undu ndakame kupambwa katika parts ya mwini kwaku na tuyo wone tuona kana andu ingi ni makwata thina wa ngoo na ngoo ikamete effect sia mathina angi tama stroke kana kukua mwingaliko yemwe ku tukuya kana pressure ni slow killer nduketi kila wikali na pressure ni waile kuthima pressure yaku tweka ukuni kilitona andu ingi mena pressure ni ambatia muno amundu sindesi niki nathima kithimi cha pressure ni mana kithimi cha sukali ni mana analysis ya mwe wako wonde ni free thino spiralisito na teo mtu kuita moma connect joint na arthritis kana mutambuko ila twanenia lifestyle undu andu mandi na kuyama liu ni makwata kwata maumisie kana wingi wa cholesterol mwini ukete maumisi ma joint nikambia kwalia na mutambuko wimetheba mingi tukutha tuinenea kila kingi tuitane thina ukonetie mivai kana aka kana aume usiei ethane mundu mukao ivau tunakwitha ena thina wa menstrual cycle kana period yake sina thina endometriosis thina wa infertility kana wakwati mwana wendo wakwata wakeli kana tunakwitha wina problem wa blockage ya tubes kana wina problem ya cyst infection mathina lama makwata aka nituita aume na mena mathina mangai tezidume kana itunda iba yimba idhe kana yambata nitothiniki yaku combination ya mawasu na ange maingi wathikara fika ba kliniki ningo thangethinikia mau asu asante daktari bekino gwenda kukuli mukuli eli makona nitina alama wu ka okethia mena matona kwithia na science kana dalili ti yani ne kwangele kanyo pe mutona kwithia ayandwe ni mutwe bandu na mutosu wetetwe ni kindu utesi kana ndesi mpaka asia mutosu ni wake yani tuosete wote kama normalized a part of us na nenda hatu ni ila mundu tona kwithia kana mundu ena mutwe kwa kubi ni mawome vala tona kwithia mayukania na kwandwe ni mutwe kana matona kwithia mayete kwandwe ni mutwe tinola wetaye muno kwandwe ni mutwe kila tukite ukuringili kona muno ni pressure pressure na sukali neto ni kwandwe ni mutwe
na especially mtu wa migraine ukwalia ngaliko yemwe kila metho maina bina na uwe metho manyalia na mtu no ukwalia kila kingi tono kukwete thina wakwalu na mtu ni ibu yaku ina thina ila mtu wakoto ni ibu na ino wonthini ni etae ni trigger na still all the parts mwini itobu kuma undu wailite mutonu wambia yakwete thina ona ethani thina wambio siete thina mutonu mpaka wali kanani kibucha niwa mwini ndakamea niwa mwini mundu sinu kwa toani kwali ni mutwe kana mundu sinu vevanesa ethani respiratory system ni either mutwe either saini ambe ya kuona nyakana pepa ndu mwini kwaku kindu ona metho tio matume ona metho no maita thina wa mutwe kuntu kwasekana mutwe ni wa with central katika wa kosa information ni wape machine leo sa information ya kusense kila part ya kuyamwi ku ethani bandu ba wo information isi twa wa mutwe no na mutwe muno wala sia muno onela wabindi sia wina maundu maku musi wina onato wala kato kana wina maundu maki musi kana wathukuma muno kana ethani mwana wasoma ti atekweka mabuku huwa mundu su ambia kwa nambia kwa mutwe niki amefanyisha kichwa kazi sana overworking ila overwork mwi waku idha macha mpaka unahitaji ukunywa maji mengi kunywa ile kunywa kivu kingi mtu mnauita wa lukaitina painkillers tosa kitunguu saumu tosa tangawizi tukose limau tukatha ucha mundu anywa kivu kivu asante kwa wethe wibau wina thina wa mutwe na nene ya mutwe kwithame andu ingi nonete mekulia ndakitali muno ona kaingila twamina program ya mbati ya metukulia mukulio na pia tuithi atutana kwa tamanda musio wa kusungia makulio onthe amundu tuzakuthia baya kiwa tautitwenza indi kila tukukuya nikanawe wethe wibau nuku wina chalia o cha mutwe kana chalia kingi kimwini tambuka mthini wa kliniki cha rafiki mambe kuthima ethani mutwe nimekutabia ni pressure ni sukali ni thina wa ibu ni thina wa matu ni thina wa metho kana no stress maundu asu onthe nimekuthinikiana mayukuta olava ilite ni kana kusia mawo ma muthembo ende kuna simu kwesela kwa namba isu kuna sibo ithe wa kio chaku noti mwanza ile noti ikenda noti namba ni 0722 100 na 900 kana noti mwanza nyanya inya ile 5 namba ni 0788442255 kana utuma ni mukuve wetie pin kona visa ya kundu waite oitie out mwenye ndakitali kwisila kwa WhatsApp kana SMS noti mwanza noti kenda noti nyanya namba ni 0710990088 na ndika mtukonenia alama visit wasi ya mtu amengojeka leo hata ngojea daktari kwa mtu ili hayana meama kwa asia nauma lakini nitangojea daktari siku fulani atakuja Mombasa ama atakuja Machakos lakini mbe mundu ngina akiwa asia nundu ndawamo ila na witinola waya asia kana tambuka nthinwa rafiki abo clinic tuasekana ndawa situ nisipo asia rafiki etha ni ambassador wa ili ni kisionde na tuyasekana ndukale kukwata witi ndiro maswali maitu nikitha kana ndawa situ nithi mitwe ikegeka sino thiwa kwikika na no ile kuitumia ikautethia tuna branch Tanzania bandu wetu makumbusho complex nikithana headquarter ituku andu manthe mutoi ya Tanzania metha me follow kilimukino na nikimeka anesa mulongo tuwa kwina the Radio Hotel mulongo ndobeta na headquarter itu mbitu ya Kenya na tuithia mulongo bakwina 3D Hotel 3D ni ba flavor ya yellow na wabika utubingwite kilomita kuwetha nwesino kwenda kwata witi mosio na no thinikite hospitalini ukamlolongo nguite nituita kilomita na mthenya Thursday na mthenya Friday mthenya Thursday na Saturday mthenya daktari munene uko kwata witi mosio mlolongo na kwa 3D Hotel putu kwa 10 na 3D Hotel wamina kukabu kwata witi mosio wa ndawa situ cia miti musino wa masaku tubingwa kilomita na masaku tu Machakos Town na masaku tubaba kubi na Rafi Supermarket kana Cooperative Bank welekele soko nomboka masaku musino wa kitui tubingwa club na kitui tu mulimo ngolovani ambe kitui tu mulimo ngolovani ambe obisi namba 5 na inya na musino wa wote tubingwa klamana musino wa wote tubingwa klamana na hospital wote ni watu atinda umundi tukiita matukumengwele na 5 tuasia tuatinda wote ni watu tukiita mudhijana wa umundi na kliniki kibawi kama likiti ya mboka katika tuwatazama Agrovet na Cecil Hotel na hospital ku Friday umundi na tinda musini natinda musini wa wote na Friday iya yukite ngera musino wa masaku ku ituku imwe ya mwanyanya mwako na lero kusonga ku next week to the August kwetha be mundu bakutaneka ambio nena nanga imwe nako tethi of course matuka smart yala akutethesi tuasiata emali tu bus paka na kiwanzani
tubingwite kila mwana itina wanaikana boke Mombasa ngwati kana bingwite kila mwana Mombasa ni tujibebe wa Kenya Party bahava kubi na KCB Mwembeteali na musini wa Mwingi ni Father's Hotel kusianisha na Osavina Petrol Station matu tubingwa klamna na matu ni baha bas pakana kiwanzani tuba kubi na Matumat Supermarket na tupate na ofisi wake na Sako Booking na musini wa Tala and Matala kangundo twithia Tala tukwate na Flavors Restaurant na ni baka katika watoto na Eastmart mobisi asuma biguto klamana na mena dakitali na mena witi museo kunduka ake kuthoka mobisi ni asu Moshi tuiposta na Arusha tuikimama. Asante. Unajua wakati mwingine unasema Tanzania nakumbuka unakuwa na Kiswahili safi sana. Kule ni wabongo kule. Asante sana. Na ili twende kwa ati na daktari mnene umite kliniki cha Rafika abo klinika. Timweni munove mundu nambie na wekeze mutangazi. Wakweta mutangazi. Mutangazi. Mpati ya mutongo hii. Asante. Kuna simu kusila kwa noti mwanza ile noti kenda noti namba 0722 100 na 900 kana noti mwanza nyanya inya ile 5 na mbele ngia simu noti mwanza noti kenda noti nyanya nenda hatu nene mathina makonete joint tunene mutambuko na witwele sio pia mundu tukutha imba mao kaingi ni wawe yasekana kuimba mao tinginethe mutambuko tukutha wina thina wa ibu na maua wengi twambie ile mundu ukuimba mao ethe imaanisha ni chokole kutona kwithia awaite nikana tumimie na mutambuko ila ambia kono kimba mao tunakutana thina wa joint kana kadhana thina wa ulatuita rheumatoid arthritis inflammation yukanite na arthritis kana kadhana thina wa mbio ingi pele tumeta entema mao kuibubia na watu tia kuona kuitiala na imambeni uno twamba kucheki mbio sia kwa sina thina ima mao makite kuibubia kana mauma kunimebubite nuko na mena kibukingi kana nuko na uyama no tembea nitukwenda tukabikie kune kila thina wako tukabikie ku CCI wothi na uwa wili ata pia nituko na mena mawau meke wathukanio mitambo konondo nituisikana mitambo ko imebemba ikibathukanio pia mitambo itwa osteoarthritis ukana sina tear and wear muno asusu na nau alama na thokuma ya mwingi nuko na mekala maikaya mundekuya ninomeye ninatiniwe na balokila ngali mwaka mona mundekuya agina amekuya na wiwe binda mau ni watu akuna maua maitu kukitha ila internal injury nitoka kweta thina wa baadaye ikaresort tumutambuko kana kutethia uya kwa wingi kukua meyo mito kuvikilunkia saa kana kuyama leu amate na madini alama iliti ni mwadho ya athi na mutambuko kila kingi tuko na pe mutambuko weta wane uric acid nondo wa chemical ila tuya matukune ama umbi noko na isi ana nini sina mutambuko ando mamu ikamena mitambuko niki nondo kuna wingi wa uric acid dhino andakame na nieta deposition katika joint na yambi ya kuimba siya moko siambi ya kuimba siya mausiambi ya kuimba uyambi ya kuibu ya mwaku na nondo wa vinausua mutambuko wita wa gout nitu ita rheumatoid arthritis rheumatoid ukanasiya na rheuma factor isu yeta wane vina wa immune system ukitha ndio thukuma undu bailite na organs kwa kana sina attack ukitha joint ni kwa attack wa ni immune system yaku na moyo yako yambia ku develop thina kun tukona andogime na problems ya joint na ila tumita joint pain kana ukakwata uweta wa bone disease kana uwa mabende mawa na ile binde ya na wa kwisla kumia kana kwisla olea kwitha na madini alama ile lack of calcium, magnesium na other metals katika mwili wako niambe yako develop other ailments kana mauangi na mauasini mo kama ka resort kwithia ibindi yaku ni porous kana mundu atiuko na atulika koko kana ku niki ena uwa mapindi kuntu asia kana wakati kwenda kucheck joint yaku sio sijoini wata ila cartilage kana malango maku nimena kiucha kuyana cha utethesia movement yaku ya joint niki kila kitu mwene kwako no need physical therapy kana no kunidi mazoezi kana no need kutethesia kunengo maliu alama tona kunenge mwa kwitha wina thina ndo wailite. Asante. Nenda kulio ikonete mutambuko su na ndikulia ne mutambuko iba muno kwa tha kukwata ndo alako na mutambuko la utono kwata yika yonde nisi kwana na utwe la wena uo na uitula wisi wa mutambuko pa mutambuko lo tono kwithia huni wo kwingete ndo alako na mutambuko lo kwithia no wa mtu yoyote hata watoto wadogo na kaingila ndo mekuita ndo ala matesi uiti witha ni mobula nya uiti wa mutambuko wa
ono kana ono mundu ngame kwa ndawe ni amutambo lakini aita mutambo kotevo na nda kuthima na ndesi ni weba actually ni weba ikuli ni weba mutambo kwa osteoarthritis ulawa tear and wear uketha joint ni kwa mko mauta matuleka niki ila fluidity thesia ni kaukite na nitwona undu immune system mundu wene na ukua no immune system yake ende na othea undu kona ndo anona ingime na injuries ya joints na nundu mele ne thokuna siku ya misini and makwata kwitha ni mo lack malu siana sita unisi etia simu si na maende na kwata mathina kula mundu sindina mundu ndena caregiver mosio na kwitha ato yali well balanced ku mwe wako to kwitha wena thina na joints yake si kwata thina na ulo kwata andu monde ni ulawo ito wa rheumatoid nundu ni attack ya immune system na kila kingi siana ni mononi kwata no mutamu kwitwa juvenile kana usitu kwacha wa gout. Right, na indi nenda tu ambuko sama katwa makuli ala makuli tinda ambuka situ anaosiwela tukutabia musisi witu kana vena bandu tona kuthikela muthenya tucho katuma nengeleli buso yako komana nako kuna mtu anataka kupatana na mtangazaji ambaye ni daktari. Asante. Twasi ya umu ndeni Friday matuku 25 twatinda wote we likasoko na mboka malikiti katika watazama Angroveti na Cecil Hotel na muthenya ni wa uneni matuku miongweli na thantatu na ngethia kambu ethano kwenda kwa tawiti musio uka kambu uni kwa changethia kambu na ni ichina wakanzi supermarket Saturday ingi tuthia Mlolongo pakuwi na 3D Hotel na ingi ni mutomo pa kwa Francianda ichina Frajan supermarket na mwingi ni Father's Hotel na muthenya wa kwambelilia tukethia matuku miongweli na nana tukethia matuku miongweli na nana tukethia Manti na ngethia Makindu pa Makindu Motors kwangi itina wa musikiti ndiba kuina police post ngeni na Toto petrol station lelu ni wako thiwo wote tusianesie na Mumboni driving school ukabothe no akwata witi musio Manti ndibo Dr. Mwithio ketha akiitia na tukethia tukiitia ngi kabati na kabati ndiba kwa Kanondu tukwate na ATM ya Equity na ingi ni pape ATM ya Equity kana stage ni kabati Manti na Kibwezi ni bakuina kwa chula hospitali kutha ni Airview kwa kabila na ni kusianisa na AIC regional office wakeli tuketha matuku miongweli akenda Dr. Mwithia Eumwene akethia Tala nduma Tala makangundo tukomane Tuesday matuku 29 ngethia Tala Flavors baba kubina Flavors restaurant katika watoto na Eastmart supermarket wakelingi tutha Kathonzweni hotelini Wangomeni na Mombasa ni baba kusianisa na KCB Mwembeteali Zombe ni kwa Makosta the hotel na muthenya ni wakatatu tukethia matuku miongo itatu na tuketha tukiitia matu na matu ni baba kwa kinatwa Sako Booking matu ni kwa kinatwa Sako Booking tukwate na Matmat supermarket ni baba kwa niangalisia kuthi Nairobi na wakatatu ingithia Kabisuni kwa chapachapu Kabisuni kwa chapa na Matiliku ni kwa Kimuti Champion Inn na ingi wakatatu ni Mwingi Father's Hotel na ni kusianisia na Osavina petrol station Thursday ni matuku miongwe tatu na mwe tuketha tuimina mwiwa Mwanza tukela ndio anyanya tuketha tuimina mwiwa Mwanza na tukethia musini wa Kitui Molimo ngolova niambe Kitui ni va Molimo ngolova niambe na novisi namba 5 Thursday ingi tuithia hapa ndio wasi kuru Amazing Grace na Emali ni baspa kiwanza ni itinaonekana Bukem na ingi Thursday tuithia Mlolongo pakuwi na 3D Hotel Mlolongo ni ba flavor ya yellow pakuwi na 3D Hotel ituku imwe ya mwanyanya gethia musini wa Masaku kana Machakos Town Friday iyo kitengeta Masaku na ni ba pakuwi na Rafi supermarket pakuwi na Cooperative Bank na ingi ni kwa bonza lelo wa KU itina Baraka shop na kasi keu kusianisa na kanisa Salvation Army na ingi tuisio kita musini wa wote wala tu akwatu watinda umundi wili kama likiti ya amboka katika tuwatazama Angroveti na Cecil Hotel na indi kuna simu tumaya ndakitali onaenda ndwe mwo tamboka pyu kethe ndakitali akunengo mautao sitwe pressure yaku kaingi mundu no wa pressure kana sukali na ile akumanya tuketele usonge wese kubiga bandu yuambe kuonenge ila symptoms tukonene aba una utambuke mana hukambuko thimi ni mana wa mina kwa slinki bana 5 upate DBC sio ndona infection kaingi mundu anakwetha any infection mwini na ndese kana nayo indi ni kwisila kwa doti muonza ile imwe noti tenda noti kana noti muonza
nyanya inya ile itano kana noti muonze mwa noti kenda noti nyanya no isuko na sipitali bwithe wakio cha kunenda daktari masami tununa director kwa samu mbere batali tindatike itano pe makumbia mena kwa ndambuka mundu kwa siabi kamumba oyu na indi nongi na tumatungilile ndambuka situ kana mundu kabitu ni buswe sunu ndube kundu konge no tabingo ite kila muthenya na indi before twamba bikabune ndau nene kwa mituke muno thina kukosa mwana infection mathina ma aume na akakwa kuvi ni kana twende na infection si mithemba ya kivathokanio kwa kana kwa aume kunewa sehemu cia kimbithi kumwanike kuchununga nai na ila ingi ni kwatani kundu kana kwatani sehemu cia kimbithi ni kuthai mancha kana pen infection in wa thakame yaku tena kutha a bacterial infection viral kana fungal infection nituita candidates kana kunewa uyumwanike kuchununga nai especially kwa aka nituita thinosu na tukaita nesa mundu mukana thina wa menstrual cycle kana periods yake sina thina kana no kuona ayumwa ilo kwata period kana an abdominal pain and cramps kana ena thina wa discharging kumwanike kocho mungu nai na kwithwa sehemu cia kinthini kila kingi tunakitha akwati mwana omwe na ndakwata wakeli mundu muka umandite mwana kilingu kiasa nini wa mwela na kumana mundu muka na imbele sana komino mwana kwa kunukwita wa matu ambia ni wekombe na oki rafiki abo kliniki miaka 3 mibituku na ndai na mwana na no akwati mwana na ena kutunga mobya mono kuni twasiaka na nitu wa mwela tuna mundu wa muthemba usu ambina bika kliniki tu cha rafiki abo kliniki we utakwata mwana na wendina mutwana uko ukwate witu na nutetheka kila uto nakwika ni ukwata mume waku koko no yuka nake niki ona mo ome ni makwata mathina ma leo kwata siana makwata thina tuita wa important kana mundu ume kwetha mbeusi yake cia usiai sina ni abnormal kana aketha ena low sperm count kana low numbers kana volume in the kana ila testosterone si undu wailite kana bina wa mortality nduibo kana bina wa kimundume nituona aingi mikota thina tuita wa low libido na mundume na thina low libido tunakwitha atena performance ila elite na nutha na mokuli maingi thina wa mutwano kwa hivyo heshima ya ndoa tunarudisha heshima ya ndoa hapa Rafiki Herbal Clinic. Asante sana nenda tuambe kusiokelela ndambuka situ mokulela mende kutumwa nona mo maingi hindi daktari amino tubanga na ndambo kantu kwitha tuosa mokuli ona la turesungia tambuka ndino wa kliniki cha Rafiki ndambuka itutwasia ndambuka langu kuelezea ni akenda kitali we mwene pala ukoma nake Dr. Mwithia thene wa kuita eo mwene Dr. Mwithia wakwambelelia matuko miongolea nyanya ngethia ngiitia makindu Bahama Kendo Motors itina wa musikiti na nibakubi na police post iye bakubi na Total Petrol Station nasia nipa lelwa kuthi wote mante na wakili matuko miongolea akenda ngethia tala ni bakubi na Flavors Restaurant katikati watoto na Eastmart Supermarket wakatatu matuko miongolea tatu ngethia matu na ni baba kubi na kinatwa Sacco Booking na ni bakubi na Matomat Supermarket na muthenya wa kana ni matuko miongo itatu na imwe na ngethia kitui molimo ngolovani ambe ubisi na miongo 5 na inya ituku imwe ya mwanyanya ngethia musini wa Masaku kana Machakos Town na tukethia bakubi na Rafi Supermarket kana bakubi na Cooperative Bank matuku eli mamwanana tukethia tukiitia mutomo na mutomo ni bakubi na stage kana bus park na ni itina wa Frajan Supermarket asu ni ndambo kasi ya Dr. Mwithia ila watembea uko manake we mwene kutheni wa kuita na tuyambisia uwa kwambililia wa matuko ana ni kibwezi wakubi na kwa chula sivitali na wakeli matuko 5 tukethia Mombasa na nibakubi na KCB Mwembeteali wakatatu tukethia Matiliku na nibakwa Kinguti Chambio in matanisho makilili na Changwasi. Asante sana. Isi ni ndambuka ya ndakitani mkunisi mwetheni tonda kuthia wabitwa kana ndona kwata directions nesano kuonenga direction kuzila kwa noti mwanza ile imwe noti kenda noti na mbelenge asime noti mwanza nyanya inya ile 5 kana witio pin WhatsApp kuna simu utume SMS on WhatsApp kusila kwa noti monza noti kenda noti nyanya na namba isu kwa sipo ile wakio cha kunundu wa 10 ndakitadi kwa nini mtu achague Rafiki Rafiki ni methana misingi misio ya witi kindu cha mbe maiti misingi o ingaini na chake ni methana ithimi ile mabako thima mbe wako kuita chakatu kuona daktari patinde vyo kuibwa na chakana Rafiki Herbal Clinic methana mbongesio twikuita kuma imani kana lelo ni kana tulika kumi tukane twikutangasia ndawa situ twitha tukikithekana twanengane
witi musio na wina kiwango. Asante witi musio ukwata ndino wa kliniki cha Rafiki Herbal Clinic kila kitongo ni daktari munene eta Dr. Mwithe nundu twasia ndino wa kliniki cha Rafiki twika kuita na kengai aibosia na ingi tuyokuya choose Rafiki choose good health. Thank you for coming. Tukomana ingi wakatano ni Tawasali Shabeti Wambua endea na kwelo ila Mutongo TV ni ngwatanio ya mu